NRC तौद्रिंगाइदा सेंसस तौबा यारोय हाइना मियामना तालिबा डिमांड सेंटर ना थबक तो ऑनथोरकनी हाइबगी थाजबा लई हाइना होम मिनिस्टर उनरुरबा मतुंग दंगसी इम्फाल दा हलकपदा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथुम बिरेन हाइख्रे NRC तौदना सेंसस पांगथोकपा लेंगानसु पामदे हाइना मणिपुर लेंगाकी वंगांगलोय डॉक्टर सापम रंजन अमदी थोकसोम राधेसामना हाइख्रे KCP ताइबंगान ग्रुप के चेयरमैन हबुजम दिलीप एलियास ताइबंगान यावना कार्डर निफुग तरुक खुलाई कुनगा लोइनना वारी साननबा मणिपुर लेंगाकता अनिरक सुब ओइना संजरखरे अमसुंग NRC तौद्रिंगाइदा सेंसस तौबा यारोय हाइना चटखिबा अहिंग नोंगाइदिगे JFD ना चतरखिबा जनरल स्ट्राइक न मणिपुर की मौसागे पुंसीदा साउन अकाइबा पीरे सिक्योरिटी ना बन सगोटपा सिंग तन खाइबदा नुपी मरी सोकले खुलुमजरी ISTV के निमिदाम पुंग मापन की पाव मियंग ताबिरबा सिंग तरामनो ओक्सरी होजिंग सिगी मरुबा पाव संदोना पिजरी NRC तौद्रिंगाइदा सेंसस तौबा यारोय हाइना मियामना तालिबा डिमांड सेंटर ना थबक तो ऑनथोरकनी हाइबगी थाजबा लई हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथुम बिरेन पाउमिसिंग फोंगदोखरे दिल्ली दा चलुबदगी हलकपदा इम्फाल एयरपोर्ट ता पाउमिसिंग फोंगदोखिबदा मियामना NRC तौद्रिंगाइदा सेंसस तौबा यारोय हाइना चंगसलिबा खोंगजंग असिगी मतंगदा ngarang यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गा वारी सानखे होम मिनिस्टर गा वारी सानबदा लिसिंग अनि कुनगो हुमदोय फेब्रुवारी दा मणिपुर लेंगान NRC तौनबा सेंटर दा हाइजखिबा सेंटर ना सु खनरे हाइना पाकुम पिरखिबा लिसिंगनि कुनगा मरिदा अमुक असेंबली ना NRC अपडेट तौना वारब लौखिबा हौजिक अमुक मियामना बन यावना मखल क्यागी खोंजंग संगसलिबा सी होम मिनिस्टर दा थमदुना मियामना तालिबा डिमांड असि खनबिना बहाइजखि होम मिनिस्टर की माइकैदगी मियामगी अपाम थबक तो ऑनथोरकनी हाइबगी थाजबा चपचान लई हौजिक NRC तौबा यादबा फिबम लैबना मियामना हौरिबा इहौसी मयामगिनी खोंजंग असी माइ पाकनबा होनबदा पार्टी की खेनबा लेतना सरुक यामिनसि मियामना संगसिलिबा खोंजंग वायोलेंस थोक्तनबा होनबियु हाइखे आइना थाजबदा मा सुंसोय सोयदना पॉजिटिवली प्रजा सिंह पामिबा लाइन NRC तौद्रिंगाइदा सेंसस तौबिगनो मतंग खतंग यथोपियु NRC तरोग तौबियु हाबा पोतो आई पॉजिटिवली लाखद्रा हाइबगी एंगोंद थाजबसे एंगोंद फिल तवे अदुना आइना प्रजा म्यामदसु सिदि लेबा की पोने कोई पुण्य समिनगदबनी सिदि ऑपोजिशन लेवल लेते रूलिंग लेवल लेते मीडिया लेवल लेते प्रजा लेवल लेते कोई पुण्य अपुनबो होइना कोई होल इंडिजिनस पीपल मयोरन देगे पहले मिनरबा जाति मयाम के पुनम डिमांड अन प्रजा सिंहसु बन तौरिबा खोलिबा पेन देबगी तौरगसु वायोलेंट रोइबा करी करी बसे आई तौबिदनबा हाइतना अपील तौबि मरमदि आइगी वेना सिगी इशूसिदा हानदैसु तौगिरपनिना ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर न माना सुंसोय सोयदना पॉजिटिवली प्रजा सिंह अपामै मतुंगिना थबक तौबिरपिने हाबगी थाजबदो आई मीडिया के सिनौसिंग थ्रू द फोंगोक्चब लेंगा की ओनसु NRC तौदना सेंसस पांगथोकपा पामदे हाइना मणिपुर लेंगा की वांगांगलोय MLA डॉक्टर सापम रंजन अमदी MLA थोकसोम राधेसाम नंगसे DIPR की ऑडिटोरियम द पांगथोकपा मिड द प्रेस द हाइख्रे MLA डॉक्टर सापम रंजन मखाताना मणिपुर दा लेरिबा मियाम अमदी CSO अमदी लुक कयाना NRC तौदना सेंसस पांगथोकपा यारोय हाइबा असि गवर्नमेंट असि गिसु अपामबनी हौखिबलिसिंग अनि कुंगनि थोय की अगस्त मंगा द मणिपुर स्टेट असेंबली ने NRC की मतंग रिजोल्यूशन पास तौदुना सेंट्रल लेंगाक ता खंगन किबा लैख्रे गवर्नमेंट असि लिसिंग अनि कुंग मरी के मार्च अमदा अमुक्सु हन्ना पास तौके असेंबली ना पास तौके वारेप अदु लिसिंगनि कुनगो हमदगे जनवरी 13 मतम अदुगी यूनियन होम सेक्रेटरी ओइखिबा हौजिकना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलादा थाखिबा लैख्रबने मदुगी पाखुम यूनियन होम सेक्रेटरी लिसिंगनि कुनगा तरुगे फेब्रुवारी 3 पाखुम हलखि लेंगाक असि NRC की मायोक्ता लेते मियामना पाम NRC तौदना सेंसस पांगथोकपा यारोय हाइबा लेंगांगनसु तक्सिनबा लेप्त्रि हयेंग लेंगाक असिगी ओइबा मिहुत कांबु अमा दिल्ली दा चटलगा होम मिनिस्टर यावना सेंटर के लुसिंगबा कया उनगने उनबा अदुदा NRC यावन लेपा की इशू कया ममुत्ताना थमगनी अमदी मतौ करमना लमदम मसिदा इंग तप्पा लाप यागदगे हाइबा खनगनी मियामना प्रोटेस्ट तौबा मतमदा डेमोक्रेटिक ओइना खोंजंग संगसिन बियो लमदम असिगे सेनमिलोन अमदी माहि मसिंग तंबदा अपनबा पिबिगनो हाइखे सेंसस तौद्रिंगा NRC यान तौबियो अखोय अचुम्बा ओनली द लीगल सिटीजन्स से अखोय यावना बैदमक्ता सो दैट अल्टीमेटली अचुम्बा पोट अमा थोलंगना बैदमक्ता अदुगे केनो
ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯔꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯀꯩꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯤꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ ꯁꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯑꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯟꯑꯥꯔꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯁꯨ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯁꯤ 2023ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕꯅ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ MLA T S Shyamkumar MLA P Brojen MLA T Robindro MLA S Premchandra MLA Sapam Kunjakeshwar MLA T I Santi amasung MLA Asap Uddin su saruk yakhe print and electronic media ki channel sing so hai ba ko ki demand si kramai tawragadi thuna phangada ge akoi khanara kan adu sanction je tawbadabu akoi Manipur have had enough of violence and conflict unrest everyone is tired, everyone is suffering aduna sira let us not amuk hanna sigi mayam awa sa hen pitaba mongda kana mongda phangba ya hai ba dom da koi kana sangmin se na appeal tawjani KCP Taibangan Group ki Chairman Hobism Dilip Allies Taibangan ba yauna kadar ni fuga taruk santi ki wari sanabagi Manipur lenga kasang jarakre NRC mikok thidringai tobina ba government na proposal tha ki ba laikre miyamna bannata ba atopa khongjang sangsin biu haina Chief Minister Yumnam Khemsana appeal tawkre Manipur lenga ki Home Department silaga ahamda Manipur Rifles ke parade ground da pangtapa homecoming thoramda Kangleipak Communist Party Taibangan Group ki kadar ni fuga taruk nomai kunga loinana revised surrender amadi rehabilitation 2018 ge makhada Manipur lenga ka santi gi wari sanabagi khuyek pinakre taramadu da punna nomai kun nomai maru sani ga tra taruk explosive ahum lengak ta khusin nakre homecoming adu da Manipur ge Chief Minister Nam Khemsan Deputy Chief Minister Lose Diko Tourism amasung Art and Culture Minister Tourism Lokyenna Tharamapu Singh oike taramadu da Security Advisor DGP Manipur MLA Singh Manipur Police amasung Central Forces ki officer amade Manipur lenga ge civil ki officers sing na saruk yakhe Chief Minister Nam Khemsan hai ngasidagi sahi ahum asige horokpa matamda haukiba irang adudagi khutta nungmai painingbagi wakhalol phauna khiba adudagi khulai paiba yauna khiba gi sauna mamitaba laikre hojikte tamna mahausa gi tangdu laitaba hanjilakpa asida khulai pai khiba sing mahausa gi punsi mahingda hanjinarakle KCP Taibang andagi kambu dangasi lengakta khulai thadolaga changlakliba asida lengaki maikaidagi pangwa yaba mateng pangani revised surrender and rehabilitation 2018 gi matung inna piba yaba khudong sabasing lengana masana maromdom lepsaba ngamnaba mateng su lengang na pangani haike Chief Minister Nam Khemsana makhata na hai National Register of Citizenship Government su support tawi Assembly the resolution lauraga center da khangan khibal laikre NRC tawhan basu kan na honari masida ban tawriba asina nomagi suraga aphangba aduna imung pujaba aduga mahai masing tamliba singda chaitheng pi aduna ban nataba atopa khongjang oina sangsin biyo haike ano yaragadi kogi ban nataba atopa makhalgi agitation tawyo maramdi ban sina soisi nomgi sara hen bai mai ben sing duga satra singi academy atmosphere akai ba pibanina aina request ugari media gi throga kogi ban blockade nataba to agitation tawmiragadi ko lewak sigi ena yai phabo igani hain thamjarakanda pura uthagasari KCP Taibang Anbagi Chairman Hobism Dilip Elias Taibang Anban Hai KCP Taibang Anba Group asi mamang da mainstream da hanjilaga lairaba group amani adubu lising ani kun ngomdege me ahumdege thokiba thoningdaba laibak thiba thokdok sing adudege lepak asigi apunbagi saktam da ngak naba miyam ge punshi lanthum ngak senanaba khuta khulai paidaba yaraktaba lakpadege chairman ama oina amade kadar singa punna khulai paikibane yeknaba sing mayok nakibane hojikti mahausa ge tangdu laitaba ingtha tapthaba shanti leba aduda hanjinba horokpa amade miyamna su khutta pariba khulai thadolaga government ka wari sanabiro haibo kholau lakpadegi miyamgi kholau isorgi paujelni lauraga government ka santi ki wari saraga mahausa gi punchida hanjilakna ba changsin bani haike
Praja section kaya dagi aikoi si khutlai thadok laga government ka wari sabiro haiba pressure mayam ama kholaw mayam ama laki madugi pressure kholaw singdu public singi kholaw do khoina ishor gi kholaw ni ishor gi yathang ni na logjara kanda ngasi mak khoina pangthok chari bo hongkong ceremony si khoi government ka shanti oina wari saraga khoi su mainstream da lakna bagi damakta ngasi gi ceremony si pangthok jabai NRC tawdringa de census tawba yarwe haina hawkiba ehing nongai dige JFD na chatharakiba general strike na mahausa ke punchi da akaiba pire police lambi thingba sing tan khaiba da miyo kyamaram sokle general strike chatharagani haina lauthokiba ga mafam kharada miyam na lambi da mai thaduna khongjang sangsin ke general strike asibu sagotuna mafam kharada miyam na lambi da achad o sing thingki general strike asna maram ojuna khwaramal kaitel thong hangna khide thangal kaitel pawna kaitel amadi BT road ke dukan sing thong hangna khide mai sang sing chuti thadokre lenga ke office sing hana gumna thabak tawna khide oil pump sing thong lona khi arapa amadi anakpada sianba passenger gari sing sena khide NRC tawduna census tawba yaroi haiba demand JFD na punna seminary ba lukya galoine na kaukiba pungni funipan ge Manipur ban ge saruk amuk oina kwa kaitel bazar da masing yamlaba miyam na ban sogotuna lambi da lakpo sing thingba gi thabak chathakre lambi thingningai da lakpa army ge gari kharaga sauna mukna basu thoki amadi army sing aduna gari dagi kumtharaktuna ban sogotpa miyo sing aduda tiar ga sing kaptuna tan khai kre Census operation ge thabak thorom sing chathaba yaroi haina masing yamlabani pisine Imphal East ki porongpat leiba DC office ta thomjin kre akanma nong marakta sangsin khiba khongjang aduda Manipur police ke kambu amana tiar gya sing kapna tan khai kre thodok aduda nupi mari soklan jenims ta pukhat kre asok pasing adudi bijeta leifam top khonang khong laisam sunita top khonang khong ki SS Pramo Kongpal Naurebam Laikai amasung Pangambam Ranjita ne ngasi asok pasing gi manung de ki SS Pramo khara thina sokpana maram oiduna jenims ta makha chathana layingana ba leiri atai asokpa ahum di discharge tokre NRC tawdringa de census tawba yaroi haina JFD na kaukiba niminini ke general strike asibu mafam kaya da sogatuna khongjang sangsin kre challengers youth of Kundrapam AC committee against Manipur census Kundrapam AC PYYDA Pangai amadi Pangai Bazar Development Committee gi thomisin na Pangai Kathel da lambi thingke khongjang adu ka mari leina challenges youth of Kundrapam AC ke spokesperson James Laisang Themna JFD na changsili ba khongjang asi maram sabak khongthang ne hojik NRC tawdana mitop khandok tringai da census tawsin kiba tarbadi mitop na masing hen kiba yabagi akiba leiribane Kundrapam kenrigi oina census tawnaba official amata lakpigano mapung phana boycott tawgani haike Kundrapam kendra gi oina yum danjandana lairiba IDP sing ngayum hanjan jipawa loina NRC tawdru pawa Kundrapam kendra gi oina census Kundrapam kendra gi manung chana koi boycott tawjare JFD na kaukiba pungni punipan ge general strike sagotuna National Highway number 2 Indo Brahma Road ke Singjamai supermarket mapa Kawa Bazar Naurem Laikai Kanchipur gi mafam singda lamdam adongi mera pai bi miyam na lambi da uwa phajinduna ana ayek dharma karma natana atopa lambi da lakpo sing thingduna chalan khidre Singjamai supermarket mapa da lambi da wa phajinduna lambi thimai khongjang sangsali ngai da police na lambi da phajileba wa nupi singna lambi da lepsinduna lambi da lakpo gari sing halan khe Pungni puni pagi general strike asi sawaladuna mayang Imphal Bazar Women's Welfare Vendor Association amade Common United Era Pai Association thomi singna thorok tuna lambi thime khongjang sangsan kre khongjang aduda yaukibi Common United Club and Era Pai Association Women's Wing Secretary Ningthaujam Romilana togan tuan Manipur ke CSO singa taleba census tawdringa de NRC asi update tobiyu haibasi maram sai aduna mayang Imphal porpham phambi nupi sing amade kuma nasu sagotle Manipur hojik paliba lenga asina phammunabagi mahuta miyamgi apamba thungan biyu haike
मखोई फमुनदना लैबा असे अखोई यानिंगदे हुजी हुजी अखोई प्रजा की पेंदबा कया असिबु हाना माइ ओनसन बियो नखोई फमददी सही मंगा खतंगिने अखोई सही मंगा दो नोगी फमदो पाइनबा अखोई पीगदब प्रजा अखोई निंग थुंद्रगदी नोगी फमदो तैदंगोइद निंग थुंगोय यारगदी एनआरसी से हाना माइ ओनसन बियो हाइना अखोई मयामगी मफमदा नोलुक्सरी वांगोई बाजार अमदी लंगथाबाल फुरा मखोंगदसु मियाम थोलक्तन लंबी थिमे खोंजंग संगसिन के खोंजंग अदुदा यावकेबी यंग डेवलपमेंट यूनियन क्लब की प्रेसिडेंट लोंगजम अचौबना जेएफडी तालिबा सेंसस तौद्रंगा एनआरसी अपडेट तौबियो हाइबदी मानसी मरम साई जेएफडी चंगलप खोंजंग खुदिमक्ता वांगोई की मियामना सवतकनी हाइके मसी अखोई हेना कनबा खोंजंग चंगजलकबा मतमदा जेएफडी ना चंगजलकबदा अखोई सुसोय सोयदना अखोई 100% सपोर्ट तौगनी लोइना लोइना अखोई की दाबीसी हाइबदी मरम याम चाबा अदुगा अखोई तुंगलम चट लेहरोइदोबा अदुगुंबा अमखकी डिमानिना मसी फंगद्रिबोबा हाइबदी लेप लेतना खोंजंग चंगसिमिनसी हाइबा वाफमसी वांगोई अपुनबगी माइकेदगिसु हाइबदी हन्न थमजरी जेएफडी की पुंग निपुनि पान की जनरल स्ट्राइक थौबाल डिस्ट्रिक्ट मियाम ना मपुंग फाना सगोइख्रे डिस्ट्रिक्ट असिदा लेबा मफम अयामदा कैथेल थोंग हांगनखिद्रे स्कूल कॉलेज थोंग लोनखि लनाई गाड़ी खरा नतना पैसेंजर सर्विस पुबा लेपनखि मफम क्यादा हेना पांदब थौदोक थोकथना डिस्ट्रिक्ट पुलिस की माइकेदे सेक्शन थरांग सिंह लखोतपगी ममी ताखि यारिपोक माइकेदसु मियाम ना मपुंग फाना सगोइखि बिष्णुपुर यूथ फेडरेशन यारिपोक नसु यारिपोक लंबी की बिष्णु नाहागी जगादा मखल खुदिंगी अचल ओग सिंह थिंखे नो एनआरसी नो सेंसस हाइबु खोलाव खयासु लाउखि थौबाल थोंगदा लंबी थिंबगी खोंजंगदा सरुक यारंबा जेएफडी स्टूडेंट फ्रंट की वॉलंटियर्स अमना फोंदरकपदा हौकिबा नुमित खरनी असिदा जेएफडी की खोंजंगबो सगोटपा स्टूडेंट विंग के वॉलंटियर्स सिंह सिक्योरिटी फोर्सेस सिंह यामन मिनुंगसी खंगदना खुद थाकिबा अमदी अकी अकंग पोहनखिबा थोंग अदु कंडेम तवी नो एनआरसी नो सेंसस की चथरिबा बन असि अदुमक सगोटकनी हाइके सिक्योरिटी की याम काहेम थोंगजिंग कोई नोंमोय सतपना चिंगबा अदगी थौमी नुपी थौमीदा कोकता चैन कलपना चिंबा क्या क्या अदगी लबर बुलेट स्मोक बम कापसलक्तना सोननु जे हॉस्पिटलाइज तौर लैबजिंग सिगी नुवाई तौजो कोई सौ याबोइना कोई लेकाई की क्लब सिंग मै पबजिंग पुंजन जरगा तारे तवाल बाजार से कोई जेफडी की सिगी कनो से इहो से सपोर्ट तौबोइना कोई पुन्ना बंद तौजरमन मैरा पाइबी लुप इमा इबेल सिंगसु थौबाल डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की मामंग एनआईस 102 ना फाउदना चलिबा अतोपम कैथेल मपादसु लंबी थिंगदुना जेएफडी के जनरल स्ट्राइक मपुंग फाना सगोतखे मैरा पाइबी लु सिंगबी अमना इरांग चैथेंग मरक असिदा एनआरसी तौदना सेंसस तौगनी हारक लेबा असि इरेसा सिंग असु मुथतनबा खोंगथांगने मरम असिना सेंसस की ट्रेनिंग यावबिरेबा इरेसा सिंगसु ट्रेनिंग अदु यावबिरगनो थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेबा मैरा पाइबी इमा इबेल सिंग ना मरम चाबा जेएफडी के डिमांड मतम पुमदा सगोतकनी हाइखे जेएफडी के जनरल स्ट्राइक असे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोरांग सब डिवीजन कोन मफम सिंह सुमियान मफुंग फाना सगोत के जनरल स्ट्राइक असे सब डिवीजन असिगी मरुक ओइना कथिल सिंह काना खिदे दुकान सिंह थोंग हांगना खिदे लनाई इमरजेंसी नतन पैसेंजर सर्विस तोबा गाड़ी सिंह अमता सना खिदे बैंक माइलोसंग अमदी लेंगा केलोसंग सिंह थोंग लोनखे मोरांग कथिल अमदी कुंबी कथिल खुंता लांसिबगा सब मानकी पगाकसाव इखाइदसु लमदम अदुगे लांजेंद्रबदिगे हंजनरक्तुना खुंदा लेताब हौरुरबा आईडीपी सिंह ओरुरबा सिंह लंबीदा थोरक्तुना लंबी थिंगुना जनरल स्ट्राइक मपुंग फाना सगोत के सना कौबी नुपी अमना जेएफडी ना तालिब डिमांड फगाकसाव इखाई की मियाम नसु मपुंग फाना सगोतली हाइखे सगांग बाजार कोम फुरुप मैतई नुपी क्या लंबी थोक्तुना चथरीब जनरल स्ट्राइक मपुंग फाना सगोतखे इथाई वापोपी की मियाम इथाई वापोपी इथाई खुनौ फाउनबा थोंखोंदा लंबी मयाइद उवा फजिनुना चथरीब जनरल स्ट्राइक सगोतखे जीवन कौबा इथाई वापोपी मियोय अमना एनआरसी तौदुना सेंसस तौबा यारोय करिगुंबा मियाम या पांबगी मायोक लेंगाकना ngami mataगुमना सेंसस तौनब होनरक्लबदि जेएफडी ना जंगसिलप खोंजंग सिंगदा इथाई वापोपी की मियाम मपुंग फाना सगोतकनी हाइखे चथरीब पुंगनी फुनी पार्क जनरल स्ट्राइक मोरांग अपुन मैरा पाइबी इमा लुप मामपिल अपुन मनुपी लुप अनुल मोरांग ब्रांच केगे मोरांग केंद्र अपुन लुप केमकाल मपुंग फाना सकोलादुना मोरांग कथिल लंबी थिंगना खोंजंग संसिनखे जनरल स्ट्राइक असना मरम ओरग इमरजेंसी सर्विस अना अयेक मेडिकल मई इसिंग अमदि मीडिया नतना लंबी दलाप गाड़ी अमता थिंग चटना चलन खिदे केमकाल के वंगांगलो एस बोनसन ना जेएफडी की खोंजंग असि मपुंग फाना सौगली खोंजंग संसिलिंगई मनुंग असिदा मोरांग द ई रिक्शा सर्विस तौरिबा सिंगना चटपीगनो करिगुंबा लोना सर्विस तौरंबा थेंगनरबदी मदु थोलकपा अफाफतेगी टेक्साक मसा मसाना पुजगदबनी हाइखे जेएफडी की खोंजंग असिदा सपोर्ट तौबोइना मोरांग लमदम असिदा मखल अमतगी
ana ayek karama natana shingi natana topa tongan ba passenger service ki tongan ba thabak thabom tawiba punamuk kusu maroina e-rickshaw gi amasung atopa tongan ba lana gi thabak tobiri ba miyosingna hariba bansi manung dadi tobidana ba kolebak myam bansi Haikru makong da so general strike asib bampung phana sawal adun lami thime khongjang sangsin kre banasuna ana ayek emergency khak natana lambi da passenger gari amata chalan khidrai loinana khomidok ipum mapal da sumiyam na tholok tuna lambi da uwa phajilaga tayar mai thaduna lambi thime khongjang sangsin ke Brahmapur Thangka Parmapal Mera Paibi Lupna Brahmapur Thangka Parmapal da dharna phamkre NRC tawdringa da mikok thiba hoba yaroi haina miyama sangsilapa khongjang da sawat kani hairi Yoto Pangantabi YOP na Kaksing District ki Indo Brahma road thingduna khongjang sangsin kre NRC tawdringa da census toba yaroi long lip Manipur haiba kholau na singba sing laudon chathakhiba lambi thingba aduda yaukiba YOP ge treasurer TS Risik Kantana Manipur da masing khangdana sangsilakliba illegal immigrants sing asi NRC hana tawduna khandoklaga matungda census tawgodabani haina JF din sangsiliba khongjang asi mapung fana YOP na sawatkani aduna NRC tawdana census tawsin khrabadi nongmodi iramda Manipur asi sojana mut khragani haireduna matung tarakpadasu JF di khongjang asi mai pakhan driba fauba lepalaitna sarup yagani haike census toba yaroi habasi aikoi khalomda leibiriba aikoi ki Kaching district ki oina YOP Europe pangantabi ki maikai dagi JFD na sangsel iba khongjang sida hena sogoli amasong makha tarakpada sawatkeni haiduna YOP ki maikai dagi amadi Europe pangantabi maikai dagi hana mayamda nishingjai Jiribam da tongan ba CSO amadi community miyam thurok lambi thimai khongjang chathaki ana layeng devakarama natana atai gari amata lambi chalan khide Herikon ge president Sanjam Sainik na praja miyam na census tawbada athing balaite tawbatabu NRC hana tawbiyo haibane maram asana jiribam da leiriba praja miyam na sumapung fana isu asi sagotli haike कोई जिरीबाम दसु कोई की हाइरिबा कोई की इशू से याम नंबरम चाबा हाइ तारे कोइना सि मणिपुर की प्रजाना हाइजरिबसी एनआरसी तौरबा मतुंगदा सेंसस से तौबिउ हाइबनी सेंसस तौबदा कोई की मणिपुर की प्रजा मोइना अथिंग बा कसु लेते बट हाइरिबा कोई की सेंसस से कोई की एनआरसी से हाना तौबिराकांदा कोई की सेंसस से मिकोक थिबगी कनोसी तौबिउ हाइबनी मसी का मरि लेना कोई की जेदिना हंदक ngasi कौरिबा कोई की पुनुमि निनिगी कोई की जनरल स्ट्राइक से कोई जिरीबाम द लेबा प्रजा सिंगसु हाइरिबा कोई की स्ट्राइक असि मपुंग फाना सगली हाइबसी आई मीडिया की थ्रू दा आई मयाम द हाइजगे Sandil district ki Sapi Karong headquarter da su anal nanga sip association Sapi Karong na JFD ki khongjang sagwat kre no NRC no census haina kholau kya su lau kre Mikok thidringai de NRC hana tawgodabani hairiba asi takdo na su sagwali NRC tawdana mikok thirak labdi thangmaiban kendra miyam na saruk yabiganu haina thangmaiban kendra development organization na haikre khuyathom pukri achawa manakta pangthoba pawgi mifam na thangmaiban kendra development organization takdo gi president khulem nobona pawmi singda haikibada hauji lamda masig civil society organization ima loop amadi mahiroi sangstan singna mikok thidringai NRC hana tawgodabani haina sangsin kiba khongjang asig mari leinana takdo gi executive members singi mifam phamla matungda khongjang asi sogatpa loinana NRC hana tawdringai mikok thiba yaroi haba firep lomina kre takdo gi members sing loinana thangmaiban AC da leiba miyam na su firep asi leiba ki apunbagi firep oibana sogat minagani haiki NRC चना हलबा मतुंगदा सेंसस तौबियु NRC चना दना सेंसस तौबदा खोई मायुंग यारोय रिलिक्यम द लेरिबा प्रजा मयाम जे हयेंग सेंसस ता यावदबा तारगदी NRC चना हंदबा तारगदी मोखोय जे कराइदगी लाकपनी रिफ्यूजी नि नत्रगा सैदांगबनी ना हाइदोरिब्रा करिने ना हाइगे हाइना खनबिरिबनो हाइबसेंग असिगी मणिपुर सरकार से दा हाइजनिंगी Miyamna taliba demand asi lengang na tabi baga luina tungi mirol ki khalaga hojik oriba phibam asida Bharat lengang na census asi matam khara yaithokpam thoi haina political activist Johnson Elangbam na phongdulakle census si matam khara gi oina akoi Manipur gi hojik oriba situation adu gai kore theniri ba kudum jada ba sinasi gi kanda Bharat lengang na Bharat sarkar na khudak defer to gum thoi postpone to gum thoi hai wa form se ai thamjeri
General strike asi wampung pana sawat laduna samurau naurem apunba maira paibi loop amadi haurebi ge maira paibi sina samurau ketil la wakami pham duna kongjang sangsin kre kongjang aduda yaukibi samurau naurem apuna maira paibi loop ki secretary oinam sawba leimana Manipurda atopa leipak tagi mitop minancha lak traga mari hena sangsin duna laikre haibusi mipung kudimakna Kangnaraba wafamni masida lengana kari yanglaga leiribano hangbaga loinana gelong mi dagi mito miran sana masing hen krabade aikoi gi tungi punsi kari orakani haibasi lengak pairiba amadi lengak ki asoba pham pairiba singna miyam da khangan bira o haujik JFD na sangsileba khongjang asida samurau naurem amadi haurebi gi mera paibi singna sawgatli haike Sangse lagli ba midop sina asuki mating masing wangkhati ba targa di akhoi gi tungi punsida kari o heugadage tungi miron sing adu maitai natraga atopa jati naga oigera muslim oigera minority o heurani puna mangna khangaga leiraba asimakta da huji panbiri ba akhoi gi manipur government sina kari gi tumina leithopiri no ba NRC tawduna census tawba yaroi Manipur mutanaba India amadi Manipur lengana sinbigano JFD na sangsiliba khongjang khudimang sagwatkani Manipur da leiriba mipung khudimang na NRC tawduna census tawgani hariba sigi mayukta lemin naduna tungi mirol kanana bhona minasi haduna kainok da khongjang sangsin khre United Development Organization UDO amadi kainok thongthak maning laikai mera paibi lupna punna sinuna mera paibi sangren da phangsin kiba khongjang aduda no NRC no census haiba placard sing sidina kibaga luina kholau kya su lauki khongjang aduga mari lenana UDO club ki president Ricky Nauremna JFD na hau kiba matam kaya gi mamang degi Manipur NRC chana han dana census tawbigano haiduna lauduna laklabasu Manipur amadi India lengakna ngami haiduna namduna census tawna ba hojik oza kaya training piriba sikudak telepiyo training asida saruk yabiri ba oza singosu Manipur mutpada isa su yaugani haiba si kawbigano India lengana namduna census tawkiba tarbadi yellow purub sing soidana mutkaragani hojik relief camp singa leiriba IDP singi mayum kaya mai thadoktuna leiriba asida mataw kalamna yum masing thiga doribano hainasu Ricky Naurena makha taki biraga achumba tobina baidamakta sarkari maikaidasu haizari hazik census thina baidamakta training tawriba mayam asisu hanena si tawdaba yade na changchaliba khongjang ase Manipur da leiriba praja khudimak kine na khanbiraga isa gi saruksu yawi bane khanbiraga isa chana gyan dana khomfum adu handokpina baidamakta mayang yofamdasu haizari NRC tawdringa de census tawba yaroi hana JFD na kaukiba niminini ge general strike sagotuna kangla sangom sangi mera paibi amade club ki thomis na Impal Ukrul lambi ge sajiwa zel lerak masinda lambi thingke khongjang aduga mari lenena saruk yakiba singna NRC tawdringa da census tawba yaroi IDP sing mayumda hanjil handana census tawba yaroi haiba kholaw luina JFD na changchilaba khongjang sing maram saba khongjang ne NRC tawdringa da census tawna ba honara klabadi census tawna ba lakwa official sing kangla sangom sangda sangba thingani Koi lebak asi koi tongdu letana le hona bedamata ngasi ki phireb asi lawjaduna general strike sawsabani akoina lekai singarang phireb lawjagare akoina kai guma census thiba si koi thingjabana tek makam khare ithuk piu haibani NRC tawbana illegal immigrants sing khandoktuna Manipur ge lawmi furub sing amasung masigi demography bu kangadori bani masina lamda masi igna signa tangdu leitana leinaba amade security ningthina Oinaba Pambaine, May Home Risingani Kungum do the Chatalak by Irang as illegal immigrants sing as Maram the Halan Kraba Matamda, the Pakigani, NRC Masigi Permanent Solution, Manipur Stat Kidamakta di NRC Hibasi political nate Masina Makuigi Lam Apunbaki Sakta Mamadi, Tunglam Sata, Lakadriba Punamak Naktuna Tamgaduribane, I quake citizens sing Masak Kangdoktriba, Makaide, I quake Igna Signa, Tangdu Laitana Panba Hibasima di Otoloi the Bene, foreigner Signa. Tauning bata tauba yabana maram waraga Manipur na phibam asida taribani hayeng di India pumbagi wathok lanthok tarakaduri bane NRC chumna pangthokpa haiba simito khandokpa khaki nate masina India khudimak Indian khudimakki raichu ngakpa ngamgaduri bane JFD an changsilagli ba khongjang asida salai kanba lupna sagwarkani hanya lup asina cherol thadorokle Naga Humanitarian Aid Committee Manipur sung as JFD ke khongjang solidarity urkre JFD ge nakta laktuna NRC update toraga census pangthopge phireb kidamakta sangsiliba khongjang sagotli haike Nasidigi hakana tre akhoi indigenous people singse akhoi punna thabak tomina bada soida sigi lebakta mai pa ko hangri NRC update tawduna census amasung delimitation tawba yaroi haiba philip United Naga Council na so na honana
Cecil Hankre, Kokomi Amasung UNC na Manipur ge Governor gi Kuthang Lisingani Kungamari ki me ahumda pisinduna sab saba Fidep Kangan Kre, Myanmar, Bangladesh, Nepal Amasung Atai Lamdam degi Ain Kaina Sangsilakpu Signal Damasige, Demography de Sauna Safong Baga. Sohon baga luina na stera asida kanglu ki irang thokan duna Manipur gi mahusagi laijarak yellow musting ge saktam lam mahusagi pothok socio political rights singda sauna singna halakle phio masida ge kanana ba 1951 da base year oduna NRC tawduna niyom kaina changkhilak pasing khanduk maram da halan ki gadabani NRC gi thabak mapung fana loidriba fawba census masung delimitation pangthokpa yaroi verification tawduna khul recognition pangtok tawba lepodabani demand sing asi state amasung central lengak na miyam gi apam khangna athuba matamna thabak oina pangthokodabani haide lupa lakh ahum romgi sanpham oigadaba mitha mana polang tara humdoi ngasi Kwakta Municipal Council Ward number 7 thingen laikai da mai thaduna mangan khre mitha mana polang tara humdoi adu tha asik tang tara tarukta Churchanpur romdegi kuki narco terrorist singi yamna maru oiba lambi amu oriba German road haina khangnaba lambi romdegi morang AC ge Kwakta da purakibada apun manupi lo Bishnupur district Anul morang branch amasung Anul Kwakta branch na Kwakta gi CSO Singapulaga numit adugi nungtilpung ahum tarakpa aduwai da phagatpa ngamkhibane haide kwamana mai thaba aduga mari lenina Anul Morang branch ke Vice President Kumam Ombi Binana Hojik Manipur gi oiba Semelon gi phibam phatringai marak asida asigumba mayai kaba chinchak lalon ba asi Anul Bishnupur district na thingduna lakhibane nan Manipuri RP Koba miyoi amana German road ta hariba kwamana mayamasi puduna lakhibane RP hariba nan Manipuri aduda asigumba mayai kaba chinchak asi puraktanaba amadi wakal taminanaba phone gi khuthangda kobada usitaba thoksadaba amadi wahi phajadaba sinaduna hairakpudigi kwamana sing asi mai thabane matungda su asigumba mayai ka bachinchak thingbagi khongjang makhata na changsin khigani haide 44 hours ki matam pikhi maga khoi ga yanaba puraksi magna hanna phone kaya rak tawra phagla uya ki de waroi sin purak pai muhuta natta oida wa mayam ima singda thamaki maduna ngasi khoisang miyam lupki ima sing amadi Kwakta gi GP gi lupki isilina punna magna mana singasi ngasi mangan jaragani Rajya Sabha ki MP Adhikari Mayum Sarda Devi Ministry of Development of North Eastern Region Donor ki Consultative Committee ki member oina nominate tawkhre haide Sachiba Agastala ka mathoida Manipur Police na masagi mayum digi fare haina Manipur Police ke Facebook ta phonglak khiba Adhikari Mayum Sarita sahi kuntraga mapan sagolban sayang konthozam lekai degi hariba mioi asi RPF amadi masigi lanmi sanglu pielaga karigumba hiram amata da mari lenadi haina lona thingkraba RPF ki Assistant Secretary Publicity bangkimna thadrok pacharol amana haidi haji pawgi malthana atenba break amalomina se Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon Cup Syrup thakpiu Kapidon Cup Syrup Dada Ngibe makigano Azab thammo Sigi yumse next TMT na checksin na lapsilaga thamgabanine Dada nang se juhar habaga amta kidarbo Asumna mayamna na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next TMT na ngapseli next TMT juhar habadi ngaptokna na basembani German technology sina bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamil amuk hena angle adli next TMT strength is in the quick Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule break tungda makhataba pawda Mitai irol iyak lona selo apun belu milal kang leipak na sahi kun gomdei mapung farak pagi tharam milal maya lusing da yamasam na milal ge lusing pure langozam nongmai tembi leimana tharam apu oyana laikhedraba milal ge ahan singi mami da hai leikatun ikai kumna bo uttuna pangthokre loina tharam apu langozam nongmai tembi na milal likhat keba sahi kun gomdei mapung farak paga loina milal na mitai mayak athoi ahen sangdam na ba pangthokeba aduge mana mathum yenthok tuna tharam apung fana pangthok na ba sem sarambani adubo lebak ki lurba yelo
Minau Misibu Ngaksanaba JFD Nagan strike Koropadi JFD Kongjang Sagotpa Amadi Ikai Kumnaba Oina Mana Yentopa Adu Matam Kaktan Yeto Kivani Atuba Matam Dale Pak Miyam Kang Mana Sing Adu Yentokani Haiki Wenana Layo Karaba Halusingna Lol Mayeki Lorama Taudang Aikoi Puna Magna Kaukpadi Haiki Paubitek Development Forum Amadi All Club of Paubitek Joint Committee Against the Inclusion of Non-Muslim Members in the 8th Waqf Board Kakusab Naraga Wangwe LCK Manung San Labor Paubitek K Mafam Singda Waqf Board Manipuri member Kanbada Non-Manipuri Ani Hapsilakpa Asibu Yaning the Phone to the Kongsat Amatat Kre Kongsat Aduda Muslim Kaktagi Legadaba Thaina Ipaipu Singi Kathok Tuna Laglava Property Singbo later Laida Mazazid Amadi Madrasa Committee Singda Pina Balenga Ki Department ke Board Shembada Non-Muslim Hapchilakpa Haiba Silabak Tivani Haina Joint Committee Against the Inclusion of Non-Muslim Member in the 8th Waqf Board ke Co-Convener Chasam Achobana Phongdurakle Non-Muslim money se lauthok kadabani karigumba lauthok daba taragadi masdagi hena kanba tongan ba makan makha kaya gi koi khungjing changsalak ningai damakta sem saraga lere akoi gi miyam galoi na Luar na thingkhraba KCP na loop asigi nifu taruk suba chahi asigi Rising Day nimita hogdokiba Revolutionary Education Policy of Kanglei Park Private School ayambana recommendation sing thabak oina chatnaba hokibabu apian ba phongdurakle loop asigi Information and Publicity Relations Department ke Secretary M Punchiba Meite ke charol amada education sector da angakpa ahongba ama lakpa asida miyam oja sing amasung school singge staff sing na apian ba party gi maike da thamlakpa thengnare school khudimang na policy sabsana implement tawbigadabani adubo School Karana policy as Chanaba Hogdabagi Pau Party na Kangle Adugumba School Sing Gimatakta Miyang Sanglagani Hairi Lomai Zone Romai Baptist Churches Council RBC Sina Sinduna Church Administration and the Financial Accountability Gimatang Minini Natata Gadaba Seminar among Asidagi Lomai Part 4 Baptist Church Hogdokre Seminar Hogdopigi from the Reverend Dr. Zauzian Kangmai RBC Sigi Finance Secretary Reverend Dr. Timon Pongmai Nasing Mamiyo Sinsaruk Yake Seminar Asigi Matang RBC Sigi Finance Secretary Reverend Dr. Timon Pongmaina Churching Matau Ningtina Pangtopa Matamda Apaba Administration Amadi Healthy Financial Condition Labor Mathau Tabana Seminar Asi Pangtopane Seminar Asida Church Kungatre Tigi Delicate Chani Marpuni Tuna Saruk Yari Haike BJP Board Kaktagi Politics Toba Party Nate Board Lepa Leptaba Board Kabaka Daba Kungi Lekai Amadi Miyamgi Awa Ana later Lida da Mating Pangaba Tabak Tobana Party Asigi Pandamni Hain BJP Manipur Pradesh General Secretary P. Premanandana Phungya Block Headquarter da Pangtopa 43 Phungyar Mandal Organization Oiba Miyamgi Mifam the High Cre Phungyar Multipurpose Hall the Pangto Kibat Thoramadu da BJP Manipur Pradesh Ki Topu Singh Amadi Phungyar ki BJP ki candidate Oikiba AS Hopping San Yauna BJP Ukrul District ki President Amadi Ategi Topu Singh Saruk Yaki General Secretary P. Premanandana Makatana BJP ki Hojik Daiba Lengak Asina Manipurda Mapung Fana Ing Tapa Purak Naba Hotnadi Lana Miyo Karana Amadi Political Party Karana Ing Tapa Hanjil Hanba Pamdaba Irang Tukanaba Amdi BJP Miyam ga Samna Handanaba Arwanba Thosil Kayasu Chathaba Yauri Je Minister Y. Kemsan Party President A. Sardana Manipur Ing Tapa Lamdam Ama Oinaba Honariba Asida Party gi Karikata Sing Sinduna Manipur Ing Zigna Nungaina Himinaba Lamdam Ama Oinaba Honaminasi Haike BJP Manipur Pradesh ke VP Su Wariba Phungyar Asida Mirap Oikeba AS Hopping Sanna Phungyar Kendra Matam Amada Chief Minister Odamba Risangkai Singh AC Asigi Mihut Oringai da Afaba Kendra Ama Oram Labasu Ngasidi Mahaki Matungda Lakpa Miyam ge Mihut Singna Kendra Asibu Thausabi da Badege Ngasidi Hiram Kayada Sothaba Kendra Ama Oire Kendra Asida Miyam ge Sakot Thorang Singh Mapung Fana Tauba Ngamnanaba Lengak Pariba BJP ge Mihut Ama Thagat Pahaiba Si Mathau Tarakni CMY Kemsan ge Vision Peace and Development na Haiba Asida Lamdam Asige Miyam na Suthaja Thamsi Haike Kyam kuina akoi lan tawnar leini tawbok di akoi na tawrius di akoi self defense ki damakta tabak tawjabni adubu hoi tawna akoi peace kramai lakadra habse mayam khantasi aduga peace asida akoi honorable CM na mana khangaga wana ching de chalaga district chalaga mana pautak piramba mana magi apamba Manipur se furup 36 lay masi apun base agamuga nungsinaraga peaceful state amo weba khwaidigi develop tawbo weba state amo we hansi
Central Sil Board Regional Research Center Imphal amasung District Sericulture Office Bisipur anina punna sinuna Scientific Sil Rearing gi matangda Farmer Training gi thoram thanga singmai Bazar Training Hall da pangthokre thoram adida Scientist DN Head CSO RSRS Dr. Sinam Sobharani District Sericulture Officer Bisnupur Tahian Laima State Nodal Officer MRMA 2.0 N Rakesh Post Kokun Expert KSS Mani Laimana Maru eba music wana saruk yakhe bagal udina Farmer Yankairom su saruk yakhe kiba farmers sing the experts sing na tin karam na yokna pothok hena karam na pothok kadege haibigi matang da scientific ba mong su takpi tambi ke hoding asigi sanabagi pauda Hockey India ge mi makha da thasi ge tang tara ga mari dagi Maharashtra ge Pune da chathari ba tratruk sabo Hockey India Junior Women's National Championship Division A ge ngasi sane ke ba league round ge aroi ba match ta Manipur Hockey na Hockey Maharashtra ba Panjal ahum ani da maiti ba pidna quarter final sang khibane Manipur ge mai pa ke goal Panjal ahum adu salu pokram bamna san khibane quarter final da Hockey Madhya Pradesh ka tha semi final da Hockey Madhya Pradesh ka thasi ge tang kunge ayupung mapan tabada sanaragane Sewa Naso Amadi Serado Naso na sponsor Toroga All Manipur Volleyball Association ye meya makha da thasi tang thara taretegi team Nepal group ani thona khaitok tuna Naso Public Ground sathari bakun manga suba sub junior boys volleyball tournament ngasi sane kiba hanma match ta Ami Maido Mayang Imphal na SDO Bisnupur set ahum sinoda machi pp kre ani suba match ta YPC Hiran Maina Seva Naso bo set ahum anida ahum suba match ta Ami Maido Mayang Imphal na BDVA Thabal bu set ahum sinoda amadi marisuba mesta ISBA Haigru Jamna YPC Hiran Mai bu set ahum sinoda maiti ba pikre Makam Sports Association Ziri area sunna Maudra Banga Suba Hypo Jadonang Matrodam Football and Volleyball Tournament 2026 pangthokre kasar Assam gi manungsa na leiba Rangbaizang Sanapungda ngasi dagi haudna August Kungamapan Faba Satha Gaduriba Football Amadi Volleyball Tournament Aduda Football da Nupagi team Trani Pana Saruk Yari Renana Volleyball Gi Nupi team Trani Thon Saruk Yari Ke Ngasiga Hodopagi Ahanba Football match ta Ramgaijang Youth Club Assam ga New Alipur Manipur na Sanake Renana Volleyball Nupi team da Mother FC Amadi Namdailong team na Sanake Tharam Aduda Social Worker and Budasandra RNCM Zeri Lungrai Rigange Chairman Tahenmang Panmai All Assam Romai Naga Student Union President Maisung Kwang Gangmai Amadi Social Worker Canon Gangmaina Singma Mio Singna Chief Guest Amadi Guest of Honor Oina Sarup Yake Athoba Hypo Zadonang Bo Ning Singba Oina Pangthu Liba Tournament Sida Mipung Kudiban Saruk Yaba Fangba Laibok Fabani Tournament Asina Community Singi Marakte Hiena Nungsinaba Tangdu Laitaba Amadi Hiena Sakatwa Purapa Ngamnagani Hainan Jiri Bamga Social Worker and Buddha Sandrana Fongdroki Hajiro Shilakpada Mariba Pau Amukahanam NRC Tawdringa the census Toba Yaroi Hana Miyamna Taliba demand center Tabak Ta Wanturakani Haibigi Tazabale Haina Home Minister Unaruraba Matungdangasi Imphal da Halakpada Hanagi Se Minister Ningthozam Nongthongbam Birena Haikre NRC Tawdana census Pangthopa Lengang Supam de Haina Manipur Lenga ki Wangaloi Dr. Sapam Ranjan Amadi Thoksom Radis Samna Haikre KCB Taibangan Group ke Chairman Haubazam Dilip Allies Taibangan Yauna Kadar Nifu Taru Khulai Kungalwina Wari Sananaba Manipur Lengak Ta Aniluk Subu ina Sangjarakre Amasung NRC Tawdringa da census Toba Yaroi Hana Chathakiba Chatkiba Ahinunga Digi JFD na Chatharakiba General Strike na Mahusa ki Punsida Sauna Akaiba Pire Security na Ban Sagorpa Singh Tan Khaiba de Nipi Mari Sokle Ngasigi damak tida ISTV ni sandok sa Manipuri pausu matang aswada tension zari meyang tabiri ba mayang puna mapusu amukah nak kurim zari